Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ubuhanuzi bwa Yeremiya ni ibice 8 guhera ku murongo wa 4. Yeremiya ibice 8 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 7 turasimba dusome n'uwa 11. Ubuhanuzi bwa Yeremiya ibice 8 umurongo wa 4 haravuga ngo maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagu butabyuka umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo none se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagenderanirako bagundira uburiganya bakanga kugaruka nabatezwa amatwi numva batavuga ibikwiriye nta numwe wihanye ibyaha bye ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki umuntu wese aromboreza mu nzira ye kuko ifarashi ivuduka ija mu ntambara nukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere nukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacu n'intungura n'intasha n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka ariko abantu banje bo ntibaza amategeko y'Uwiteka. 11 uruguma rw'abantu banje barwomoye baruca hejuru baravuga bati na mahoro ariko rero nta mahoro ariho. Dusubiremo umurongo wa 11 uruguma rw'abantu banje barwomoye baruca hejuru baravuga bati na mahoro ariko rero nta mahoro ariho. Yesaya ibice 57 umurongo wa 21 57 umurongo wa 21 ubuhanuzi bwa Yesaya haravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Imana yanje ivuga. Nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Imana yanje ivuga ni ijambo ry'Imana. Mana nongeye gucishwa bugufi cyane mwuka wera azaganze kandi ategeke twese ducishijwe bugufi kugira ngo twumve ico wateguye giciye mu mvumeko yawe ariyo jambo ryawe ry'ukuri mu izina rya Yesu ubwiza bwawe bugaragare hano hantu amen. Tuzamura amaboko twese tange haleluya kubwo kwishimira Imana. Haleluya dushima Imana kubwo kuba hano Imana ihimbazwe. Kandi dushimiye abantu b'inaha ngaha namwe Imana ibagiriye neza. Katuganira ijambo ry'Imana mu minota bambaye hanyuma nze gutanga umwanya. Dushimiye abavuga ubutumwa bambere Imana ibagiriye neza. Kandi twiyegereje n'abakamera nabo ngo Imana ibagiriye neza kubwo umuhate wo kuza kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza aho tutogera. Haleluya. Mu minota mike tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo ikibanza cy'amahoro ku buzima bw'umwana w'umuntu. Haleluya. Nuko nabyise nawe nushaka kuvuga ngo inzira Imana yacishijemo amahoro y'umwana w'umuntu cyangwa se uburyo umuntu azabaho ari amahoro. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana amakuru Imana yategetse Yeremiya kuja kubaza abanyesirayeli imubwira ibibazo bibiri yagombaga kubabaza. Irambwira ngo uzababwire ngo ese umuntu ngo yogwa ngo yarangiza ntagira umwete ntashishikarire kubyuka cyangwa se ngo umuntu arashobora kuyoba inzira ngo yarangiza ntasubire gutahura yuko yayobye ngo asubire ashiremo imbaraga zo kuyoboza ashaka inzira y'ukuri. Ubundi umuntu naje gusanga ubuzima bw'umwana w'umuntu bugira amahoro cyangwa se ibyishimo n'umunezero wuzuye mu gihe gusa Imana cyangwa gukiranuka kwayo gutuye mu buzima bw'umuntu. Kubera yuko Bibiliya yarantangaje izivuga ko Adamu na Eva kuva muri Edeni ntabwo yari yahindutse. Edeni yari kiri yayindi yari gifite ubwiza bwayo ibyiza Imana yari yarayitatsemo byari bikirimo ariko kuyivamo kwabo ni mu gihe Imana yari yabavuyemo. Bega amahoro n'ibyishimo by'umuntu bibaho gusa mu gihe umuntu agirana ubusabane n'Imana, mu gihe umuntu abana n'Imana, mu gihe umuntu agendana n'Imana, mu gihe umuntu atunze gukiranuka kw'Imana. Kubera yuko ntibavuye muri Edeni kubera ko hari hahindutse
ahubwo Imana yari yabavuyemo. Ni igisobanuro cyuko iyo Imana itaba mu muntu, iyo Imana idatuye mu muntu, nimvuga Imana wumva agakiza. Iyo agakiza kadatuye mu muntu, ntibishoboka yuko umuntu yobona amahoro cyangwa ngo abone ibyishimo. Kabone nubwo yoba atuye ahantu heza cyane, anafite ibimunyuze cyangwa se bimukikije byiza bihagije by'imbaraga cyangwa se byinshi. Bega ibyishimo n'umunezero n'amahoro y'umwana w'umuntu ni Imana mu muntu. Nta handi twokaba ngo tubisange, nta n'ahandi twoshakira ngo tubigereho. Ahubwo iyo Imana ituye muri wewe, ubu uri umunyamahoro, ubu ufite amahoro yose, ubuzima bwawe buba bugenda bwemye. Haleluya. Bega iyo utunze gukiranuka, iyo ufite ubuzima bwumva Imana, iyo ufitanye ubusabane n'Imana, nta nkomyi iri hagati yawe n'Imana. Kandi Bibiliya ivuga yuko ikintu cyonyine gusa gitandukanye umuntu n'Imana ni icyaha. Nta yindi nzira ishobora kubaho. Ryimana yaravuze ngo ntagishobora kwica ubusabane bw'umuntu n'Imana, ngo intambara z'ibihugu ntizobikora kwimuka ngo umuntu yasize ubusabane bwiwe n'Imana muri Kongo kubera yuko yahunze, ntibishoboka. Ahubwo ngo ikintu gusa kiza gikura ubusabane bw'Imana mu muntu, ikiza kigutandukanya n'Imana ni icyaha. Ni icyaha, ni ikibi kivuye muri wewe cyangwa se washutswe cyavuye mu ahandi hanze. Haleluya. Kubera yuko umuntu agigwaho n'imbaraga n'ibimuvamo n'ibindi bimusanga. Iyo ikigusanze gifite akantu gatoya kiri bwuririre gatoya cyane mu mutima wawe, ubufashwe. Mbega ikintu kije hanze gishakashaka, cyarangiza kikabona agashusho gatoya gasa naco mu mutima wawe, aho ngaho hazaba celebration. Kizakivuga ngo mbonye bene wacu, mbonye ikibanza, mbonye umwanya. Hakaba n'ibindi biva mu muntu, byaduka mu mutima w'umuntu, nabyo bigakongezwa n'ibindi wabonye hanze. Haleluya. Ariko ikibanza cyangwa se inzira Imana yageneye umuntu kuboneramwe amahoro nimwe gusa. Ni mu gihe umuntu ngo afite umutima ukiranuka, ni mu gihe umuntu afite umutima udafite icyo umushinja, bene uwo muntu aba ari umunyehigwe, aba afite imbaraga z'Imana. Haleluya. Biranditse muri Zaburi 32, Dawudi yaravuze ngo ahiga umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa, kandi ngo ahiga umuntu ibyaha byiwe byababariwe, ibicumuro bye byababariwe bigatwikirwa. Ngo hahirwa n'umuntu umutima wiwe utagira gute, utaba mu buriganya. Umuntu udatunze uburiganya, uwo ngo ni umunyehigwe. Umuntu udatunze ishari, umuntu utaremerewe n'irari rya gisore, umuntu udafite ubwibone no kwishira hejuru, umuntu utagira ibindi, uwo ngo arahiriwe, ni ufite amahoro yuzuye ava ku Mana. Haleluya. Nta yindi nzira, kabone nubwo twobishakira hirya no hino. Bibiliya yavuze ngo abantu banje ngo bomowe ibisebe byabo biciwe hejuru, ngo ababzomwe babica hejuru, ngo barababwira ngo na mahoro, ngo ariko nyamara ari nta mahoro ahari. Ngo umuntu yo kwizezwa ibindi bisa nkaho biri mu muhesha amahoro, umuntu yobwirwa ibindi bisa nkaho biri mu muhesha ibyishimo n'umunezero, ndetse bikaguhesha kubaho mu bandi kubw'icyo bakwise cyangwa icyo baguhumurira, igihumuriza bakubwiye. Ariko ngo ubusa n'umuntu wavuwe igisebe cyangwa se imvune, ngo binyuze hejuru, tuba warakize, uba warakiriranye. Bega amahoro yuzuye ibyishimo n'umunezero biba gusa mu gihe umuntu yihanye, mu gihe umuntu yashatse Imana, mu gihe umuntu abanye n'Imana, cyangwa se mu gihe Imana ituye muri wewe. Kandi twese turabizi neza yuko ikibanza Imana izishima, ahantu Imana izivuga ngo Yoba yigeze kubwira Dawudi niwe wagambiriye kuyubakira inzu, iramubwira ngo mu ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanje, none kuratekereza ko unyubakira inzu bene iyi. Ariko munsi yita ivuga ngo mbana n'umuntu ufite umutima uca bugufi, umenetse, umutima uhindishwa umushitsi n'ijambo ry'Imana. Bega Imana ntishobora gukwigwa mu isi cyangwa se mu ijuru, ariko ngo umutima wejejwe, umutima uyimenekeye, umutima uyiyoboka, iza yiyaranje ukwayo kose, ikaza ikaba muri uwo mutima. Nta yindi nzira Imana yageneye guhesha umuntu amahoro
keretse mu kwihana gusa, keretse mu kubaho mu buzima bwo kwezwa, keretse mu kubaho mu buzima bwo kwanga isi. Ariko ngo ibisebe by'ubwoko bwanje ngo babzomoye babiciye hejuru, ngo barababwira ngo ni amahoro, ariko nyamara ngo ari nta mahoro ahari. Tayo nukuri, nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umuntu ugundiriye ikibi, nta mahoro y'umuntu uraye agambiriye gukora nabi, nta mahoro y'umuntu urajwe inkera no guhemuka, nta mahoro y'umuntu urajwe inkera no gusebya abandi, nta mahoro y'umuntu urajwe inkera no kwangiriza ubuzima bw'abandi, nta mahoro y'umusore urajwe inkera no gushuka abakobwa b'abandi, nta mahoro y'umubyeyi urajwe inkera no gusenyiza abandi, nta n'amahoro y'umuyumbe cyangwa umushumba ufite gusenya amakanisa y'abandi cyangwa kuzana amacakubiri hagati mu murimo. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Ariko habayeho ibihumuriza by'ibinyoma, abantu bazi guhumuriza abandi. Agatabo k'umugenzi kaza kambwira igihe mu Kristo ngo yagendaga yirukanka cyane kubwo umutwaro ngo wari umuremereye, ahura ngo n'umugabo witwa Bwenge bw'isi, ngo aramubaza ngo ese niki ko wayayanye, niki kikuruhije ko mbona uri rutaka? Arambwira ngo n'uyu mutwaro undiho, n'uyu niki nikoreye, nicyo kindaje, nicyo gituma nabuze amahoro, nicyo gituma niruka hirya no hino shaka uwakinkiza ushobora kukinkuraho. Bwenge bw'isi ngo atangira kumugira inama zishobora kuvunja wa mutwaro, zishobora kumara ubukana, atangira kumurangira inzira zimwe n'izindi. N'ukuri two kwiremera ubwenge bw'isi, two kwiremera kwikirisha amategeko, two kwiremera kuvuga neza, ariko bitaraguhesha kwihana. Nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro y'umuntu Imana yabitse mu gukiranuka, Imana yashize mu kwihana, Imana yashize mu kwezwa. Ntabwo biva handi, oya. Amategeko ntawe ashobora guhesha amahoro yo mu mutima, ntawe ashobora kweza ngo amuheshe gusabana n'Imana byari batandukanye. Ntawe imvugo nziza, ntawe ushobora kurambika ururimi, ntawe ushobora guconga amagambo ngo nibirangiza bisubire byungu ubusabane bwiwe n'Imana hatarabaho kwihana. Kwihana kubaho gusa, amahoro abaho gusa mu gihe umuntu yageze ku musaraba, mu gihe umuntu yatuye ibibi byiwe, mu gihe umuntu yavuye mu bugome yaratuyemo, nicyo gihaza yumva amahoro. Kubera yuko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 1:20 aravuga ngo kandi maze kuzanisha ngo amahoro amaraso yo ku musaraba we, ngo imwiyungisha n'ibyaremwe byose, ibyo mu isi n'ibyahere n'ibyo mu ijuru. Mbega amahoro y'umuntu abaho gusa mu gihe umuntu yageze ku musaraba, mu gihe umuntu yihanye, mu gihe umuntu yatuye ibyaha bye. N'ukuri niyo amahoro atuye. Ntabwo amahoro atuye mu bwenge bwinshi, nta nubwo amahoro atuye muri filozofi. Ariko abantu pomora abandi bisebe babiciye hejuru, abo bafitanye urubanza n'Imana, bafitanye urubanza rukomeye n'Imana. Abayumbe dufite urubanza rukomeye ku Mana, kubera yuko twize komora ibisebe by'abaturage duciye hejuru. Abavuga butumwa nuko nguko, abashumba nuko nguko, tolerance yarinjiye, tuzi kubikavaringisha filozofi n'ibindi byinshi cyane. Ariko nta mahoro y'umunyabyaha, ndetse umuntu aba ari umufatanya cyaha. Mutima warambwiye ngo ntibiza bigarukira aho ngaho gusa ngo umuntu abe uwo mu rundi giseba gice hejuru, cyangwa se kwanga kumubwira ukuri kuzuye, ngo ububanye umufatanya cyaha nawe. Iyo uzi yuko umuntu ari umunyangeso mbi, bwacu ukamwiyegereza, ugashaka kumukoresha ibyo kwera, ugashaka kumwerera, ugashaka kumweza mu bundi buryo, mbega gusa ngaho muvuganiye ku Mana, ariko utamubwiye ukuri kuzuye ngo umuheshe inzira yo kwihana, ububanye umufatanya cyaha. Reka ntangere n'urugero. Iyo uri perezida w'ikorari ukabuza umuririmbyi w'ubusambanyi, ariko ukabuza uguma kumuhereza umwanya wo kwigisha indirimbo no kurepetesha, uri umufatanya cyaha. Nimba uri perezida w'abayumbi ukaba uzi umuyumbe w'ingeso za kamere, ariko ukabura cyamwiyegereza ndetse ukamwemerera kugabura iby'Imana, uri umufatanya cyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Urinda guhesha undi amahoro kandi atari we wapfuye ku musaraba. Nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro abaho gusa mu gihe umuntu yihanye agahindukirira Imana,
iyo ubuzima bwisubiyemo, iyo ubuzima bushatse Imana, ubwo buzima buba bushaka amahoro, ubuzima buba bushaka ikibanza cy'ibyishimo n'umunezero. Naho ibindi byose twokora ni ibicocero, n'ukwikavaringa. Bibiliya izimbwira ko Adamu na Eva bamaze kuva mu bwiza bw'Imana, bamaze gutandukana n'Imana, ngo bashatse kwiremera ibicocero, bashatse kwiremera kwikavaringa uburyo ubwambure bwabo bwohishwa, ariko ngo ntibizakunda. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya ibice 13 hazavuga ngo ubwoko bwanje ngo bwakoze ibyaha bibiri, ngo bwaranyimuye. Icyo ni icyambere. Ngo icya kabiri ngo bakorogoshora ngo ibitega mu rutare, ngo kugira ngo bivomera amazi, ngo ndetse ntibinafata amazi, biratobotse. Habaho umuntu kugomera Imana agasubira kandi agashaka iyindi nzira yo gukavaringa bwa bugome bwiwe, ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro atuye mu kwihana, amahoro atuye mu gushaka Imana, amahoro atuye mu kubana n'Imana, amahoro atuye mu kugendana n'Imana, amahoro atuye mu gihe gusa ufite umutima udafite icyo gushinja. Umutima wawe nimba wemezanya n'Imana, nimba uri mu busawa n'Imana, ufite amahoro yuzuye. Ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Bamaze kubitubwira ko icyo umuntu abiba ari cyo azagira gute, hazasarura. Paulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere bice 5:24 arambwira ngo ibyaha by'abantu benshi ngo biza bitebuka kugaragara, ngo bikabakurira mu rubanza hakiri kare, ngo iby'abandi ngo bigatinda kugaragara, ngo imanza zabo ntizishoke zihuta, ngo ariko nabo ngo ntibizohishwa iteka, bifite kuzagaragara. Nukuri amahoro y'umunyabyaha ntayahari. Ntaho umuntu ashobora kuba mu isi ngo hamuhesha amahoro yogahawe n'Imana. Amahoro duhabwa n'Imana ni mu gihe gusa duhora ku musaraba, ni mu gihe duhora dufite umwete wo kwihana, ni mu gihe duhora dufite umwete wo gushaka Imana, umwete wo kubana n'Imana. Icyo ngicyo nicyo mahoro yuzuye. Ibindi dukora ni ukwiremera ibicocero, ni ibihumuriza by'ibinyoma, ibintu wobwira uwundi kugira ngo abe asa n'uwo farijika mu bundi buryo, ariko atihanye ngo akire ubwo bugome, akire icyo kibi, aveho uwo mwanda, aveho ubwo bubi. Nukuri nta mahoro ababonye. Cyabomora abandi bisebe babiciye hejuru, abo bafitanye urubanza rukomeye n'Imana. N'urubanza rukomeye cyane cyane, kwerekwaho umuntu amafuti cyangwa uburozi bwaca twaza duhura tukamuramutsa amahoro nta yandi, ndetse yaguhamagara kumusengera ukagenda ukamusengera kandi warabonye ko afite nibibi, ariko ntubimubwire. Urumufatanya cyaha. Nta mahoro y'abantu bomora abandi bisebe babiciye hejuru, nabo bafatikanyije n'abajya kubura amahoro. Amahoro tuyabona gusa mu gihe twihanye, mu gihe twagarukiye Imana, mu gihe umutima washatse Imana. Icyo gihe uzubona amahoro yuzuye. Haleluya, 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 haleluya. N'atari uko amahanga, imiryango, abantu ntibafite amahoro, keretse mu gihe gusa bagarukiye Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma igice cya 1:18 hazambwira ngo umujinya w'Imana ngo uzuhishurwa, ngo ubyukirijwe ngo ubugome, ngo no gukiranirwa by'abantu, ngo kuko ngo bazabakomeresha ibinyoma byabo kuri. Umujinya w'Imana uzubyukirizwa abantu bagaragaje kugomera Imana no gukiranirwa. Ariko tugarukira Imana. Nukuri kose umuntu yoyoba ntatekereze kugaruka. Ngwese umuntu yogwa yarangiza bikamushimisha guhora arambaraye, bikagushimisha guhora uririmba wararambaraye, bikakunezeza guhora ubwiriza wararambaraye, bikakunezeza guhora usenga cyangwa se kuvuga kundi no gutanga haleluya, ariko uri mu nzira mbi cyane, uri mu yarurohora warayobye cyane. Amahoro y'umunyabyaha, amahoro aho gusa mu gihe umuntu yihanye akagarukira Imana, mu gihe umuntu yifuje ubusabane bwiwe n'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo ku musaraba mwiza ngo niho umuntu azabonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Ku musaraba niho honyine hatuye agakiza no guhindurirwa ubuzima. Ibindi byose twogerageza gukavaringa n'ibindi tukanabyiga uburyo babikora, ariko bitavuye mu kwihana ikibucanze, nta mahoro bizaguhesha. Nukuri kose uzabona mu muryango cyangwa mu buzima cyangwa mu cukora, amahoro yawe n'Imana abitse mu kwezwa, abitse mu gukiranuka, abitse mu kwanga icyaha n'igisa n'icyaha. Mana ugira neza kandi uratangaje, mu izina ryawe Yesu. Mitima y'abantu bose igendererwe nawe, abari babuze imbaraga bazihabwe ku bwawe. Niko Yohana yavuze, aravuga ngo bana bato
ibyo kugira ngo mudakora icyaha ariko ngo icyakora nihagira ukoze icyaha azamenya ko dufite umurengezi dufite impongano ni Yesu Kristo mwami waje ubuzima bw'abantu bwongere buhabwa imbaraga zo kubyuka abari barayobye bongere bakurugwe n'imbaraga z'umwuka zitangaje bongere bagaruke mu bwiza bwawe n'imbaraga z'agakiza kawe abari bafite ibyiringiro by'ibinyoma k'amahoro mana mu izina rya Yesu ubitsimburisha ubuntu bwawe mu mitima yabo bahabwa amahoro yuzuye bahabwa imbaraga yo kwihana ku bwawe databusha bisabye nizeye mu izina ryawe Yesu ushimwe kugize neza amen.